Alanzele ngibongani isifiso vilakati. Majaha onke Dlamini. Majaha onke Dlamini, followed by Muzi Ntshangase. Imiso Nhlanganiso Msili. Mandla Dlamini. Yeah, this is a popular picture. Mandla Dlamini, followed by Makubu Dlamini. First, Mandla Dlamini. Followed by Makubu Dlamini, Thando Kene. Followed by Jerry Piscator. So we've got women coaches. Now we have to pick women's football. Majaha onke Moses Makapula. Vicky Kabats. Majaha onke Moses Makapula agete alanzele Vicky Kabats. One in the M Buddha. One Dile Skula, one Dile Mabuso, Tozi Swane, Nanga N. Kuba, Lwazi Matabela, Sabelo Jamaito Faguze, Maguzu Tugezi, Yamaito something, somewhere there. Piso Kendiso Tabeta. Wanele Mbuso Twala. Bongani Thobela. Muzi Ndumiso Dlamini. Muzi Ndumiso Dlamini, followed by Kiliso Langeli Temtabani. Ngale kwanjani sesikhula nabo bathi baba manje sengibukala fanele baba fakuthi yebo lapha ya manje nalo ngibonga sibiza ngathi baba So, when that completes our certificate,